Anyang aki din! Biliba ka talaga ken ka, Uncle Dinsyaw. Laklakayan kan. Ngam napigsa ka lat nga agawit iti nadagsain. Gapuday ta iti sikritaw, grande baraw. Anya nga iti sekreto yaw, taapay ang napigsa kay lat Uncle. Secret nga raw. Jak ibagbagakin ka, no anya iti sikritaw. Sa bagay. Basta bilibak ken ka, Uncle. Nasa lagisag kay lat ta. Jak pa'y nakita nagkapsot kayaw. Aya, Uwan, Uncle. Ado ti agbilib ka na kayo iti lugar tayaw, ta nakapigpigsa kayo at tao. Ha? Inawit mo mattanday ta nagdaklapon ti kayo, Tata Densyo. wen mere. Balsigag today tayo pagsungrod. Nakaskas daw, Tata. Iti day ta kinalakayon? Kabaalan nyo pa ilang abagkatan day ta nagdaklapon ti kayo? Gaputa day ta, ti sikritaw, mere. Anya ngay day ta sikritaw. Adda ka digin ginamulyaw. Isa napigsa kayaw. Ay awan, basta ada sikritaw, ajak mabalin niya ibaga, no apay ang napigsaak. Ay, kasta ka di, Tata. Mala, panawan ka pa'y mere. Ado pa'y tinaskin nga aramidag ijay balaymay. Ay, agpada ka alakay. Ngam no apay anapigpigsa ka nga adayo ngam itisak pari din siyaw. Gapo da iti sikritaw, pare Sebastian. Ay, bagam mamut kanyak no anya da ita asikretom. Tatuladak may. Ay, jak ibagbaga pare. Sikrito nga raw. Adu pa yan ti atiwam nga ubeng ti taon na ngam itisika. Agasem, takaslas saan ka amabambanog no agtrab-trabaho ka. Naganaygay kalatang agtigtignay. Ay, madmadlaw yung gayam da ita, pare. Uwan paray, iso nga apalan ka launay. Nakita nga ron nga imbaklay mo dyan nagdakil apuon ti kayo. Apalan ka talaga, paray. Anya laki din ni bakit. Ay, lakit din ni bakit. Pre, turukan din siya. Alan bakit? Ay, di nakmanrangrangan. Nabanugak. Ni bakit, may? Sabihin, maturukan ko naktin siya. Bakit? Bakit? Di nakalbitan ko nakna. Anya laki din ni bakit, Abre, di nakagkan din siya. Nabanugak ko nakmat. Ay, umay kaki din bakit, Ay, di naksakalan ko nakni. Nabanugak ko nakmat. Di nakrangrangan. Super lolo ka talaga, Tata Densyo. Duaan nagdadakkel at timba ti inasiwam. Naglagan laeng data, balasan ko. Ngam iti dayta kinalakay mon, nagpigsa ka pa lang. Naidumduma ka talaga. Gapo dayta iti sikrita, balasan ko. Napigsaak lata. Ha? Anya dayta sikreto, Tata Densyo. Basta, jak mabalin niya ibaga, no anya ti sikrita. Sikrito nga raw. Ado, ti agbilbilib kan ka, Tata Densyo. Saan ka mat amaskuladong? Ngam, nagpigsa ka lata. Kasla saan ka amabanbanog? Kas kumaita. Adun adaras ang nagsubli-subli ka ang nagsakdo iti danong. Jak pa'y makita ang naglingot ka. Ay, naglingitak mo't, balasan ko. Awan mo ti makita, Tata Densyo. Tilaeng kilikilik, tinaglingay. Anya? Si kamulatan ti makikita nga agtrab-trabaho, Uncle Dinsyaw. Aglutaw, aglaba, agwalays, agdalaws, agsaktaw. Ay na, una yan. Hindi nga anti dileng. At dalangin yung nagtibalay na antim nga dileng. Matmaturog. Anya? Kaya tiyo asawan awan ar-arami din ni Antay. At damat nga may mayat no at dalaing iji o nagtibalay. Ta siya kung tagtrabaho, randay. Ay na, nagganas ang tibiyag na nga, Uncle. Ay wan Diyak kaya't apagtrabahon itinadagsin ni antim adileng, randay. Iso nga at dalaing iji o nagtibalay. Sa bagay, kabaalam amin at trabaho. Gaputan na pigsa, naganaygay kayo, Uncle. Panawan ka pa'y randay ba raw? Ado pa'y tiiring Pasko at trabaho.
Rabi manay, Dileng, bakit? Di nakalbitan, sa anak pa yan nagdigos. Urayin, bakit? Ay, di nakalbitan ko naknay. Kas kalagraraman. Anya laki din ni bakit? Anya lakid din tarupam, maturo ka kid din. Rabi iuna yan. Aglabing-labing tapay mo't Ay, jak nagdigos. Urayin, kunak mo't, Dileng. Ay, manjak. Sige na, bakit? Manjak. Umay ka man, Kideyam. Hindi nakakandita dit siyo. Di ka pa'y nagibarbas. Ha? Nagrabar na ita barbas mo. Ay, inakigdo po ng tisilaw, bakit? Ay na din siyo, laklakayan kan. Sumardan kan. Aginalakamot pare din siya. Ay, nagaduman ng tilablabam. Sapay dagitay nagdadakkel nga ulas dayta. Oh? Nalakalaeng alabaan dagiti nga ules, pare Sebastian. Inal daw kalakit din nga aglablaba. Imbis ani Dileng nga asawam ti aglaba. Saan ta si kamot akanayon ti aglablaba makitkitak? Kabailag amin dito at trabahuan, pare Sebastian. Naglagan na trabaho? Wan ngamawan samot ng ti aramidan ni bakit mo. Jak pa yun makita arumwar dito'y balayaw. Homebody nga men ti asawa, pare Sebastian. Aniya nga homebody, pare din siya. Kaya't asawan ti homebody, saan unay arumrumor ni Tileng? Kaya't natagtali na iti unag ti balay may. Aya, Aywan, pare Sebastian, sa maisa, jak kayat niyag trabaho ni Tileng. apay ngay adi mo pagtrabahuan. Ay, jak kayat amabannog ni bakit ka? Aniya, Uy, siyaklatan tagtrabaho, pare Sebastian. kasla di ka mabambanog iti aramidan, pare din siya. Gapo nga ruday tayo ti sikritaw, pare Sebastian. Mabannog ka ayamay, no kanayon ka anaragsak. Anya, anya ti kayat asawan ti ibagbagam, pare din siya. Saan ka mabanog no naragsak ka? Kasano da ita? Ako ti kayat ko asawan, no naragsak ti may sa tao, di mo marik na ti mabannog, kas jay pare. Ha! Ni mo tata din siyo diyang digdigos iti gripo may. Naa? Itaman pa nga umay dito yung agdigos. Asit gakman. Tata din siyo. Si kamot gayam, meray balasang kao. Ay, nailaw anak masidakan ko na. Apayan meray? Langam mo ti madandanagan. Kwa. Nag-short pan ka kumamot ang nagdigos dito gripo mi tata din siyo. Naka-underwear ka laang mo. Pasensya kan. Nadadael nga min jay gripo may. Iso nga'y mayak nagdigos dito gripo yaw. Maday, tata din siyo. Rumbang laang ang nag-short pan ka kuma. Saan akasta naka-brief ka laang. Apaw! Una yun day taagagat yo, tata din siyo. Agbalbalsig kayo manan. Wen, balasang kao. Imbagla pagsungrod kao. Agluto ag tumanahin iti pang maluman mekin ni Nanam Adileng. Si kapay lati agluto, tata din siyo. Ay katuon, balasang kao. Trabaho amin ni Jibalay may. Anya laangan ngay aramiden ni Nana Dileng, tata. Ay awan, adalayan nga Jibalay ngagbuy-buya iti tibay. Anya, di nakatulungan ngagtrabaho, tata. Kaya't natitumulaw ng saanin ko na. Saklatan tagtrabaho. Ay na, naggasatan ni Nana Dileng, tasaanan ngagbanog pay. Ay ayatek nga minti asawa balasang kao. Jak kayat amabanaw. Nasakit ka day ti bagbageng, Dileng. Kayat mau, tailutek ti bukot mau. Awan na sakit kanyak din siyo. Ay iti ngay takyag mau bakit. Nasakit ka day. Saan ang nasakit itakyag ko? Ay amukaw, nasakit ti ramramay mau, Dileng. Kayat mau, tailutek.
Saan ang nasakit dagiti ramay ko? Ay, amo kaon. Nasakit dagiti dapan mo. Kayat mo ta ilutag. Saan ang nasakit dagiti dapan ko? Ay, amo kaon. Nasakit ti ulom bagay. Kayat mo ta ilutag. Ay, saan ang nasakit ti olok? Maturugtan, rabi iuna yan. Ay, amo kaon tinasakit ken ka bagay. Nasakit ti gurong mo. Mutoy ta ilutag. Ay, di nakigaman. Sumardeng kan! Mabiit laeng ta ilutag ti gurong mo, dileng. Ya. Naragsak ka man na, Uncle Dinsyaw. Kaslasaan ka nagparparikaut. Wan mo ti pagparpariko takran de baraw. Ay, umay ka man kini. Papanandang ka? Mapantag merienda baraw. Ilibre ka. Ay, agyaman na, Uncle Dinsyaw. Bakit? Anyamanan din siya. Bakit? Anyaya, ti bagam. Anya laki din ni bakit? Di ka lang makaawatin. Danugak tarupam ni. Makauma alaklakayan. Ni bakit mate? Ay, di nakman kida-kida na kasta din siya. Anya laki din ni bakit? Aya, Padasam ti umasidag kanyak ta talaga makaraman ka. nakauy-uyong ka, dileng. Di ka din agong unget, bakit? Talaga nga agong utak no ipilit mo ti kayat mau salbag ka. Ni bakit mate? Mayat kan tumot laeng. Sumardeng ka. I love you, dileng bakit? Makaumakan. Maturog tan ni rabiin. Si Kamet. No ipilit mo ti kayat mo. Agtalaw akon. Anya? Aramidag na ita no ipilit mo ti kayat mo. Saan ka matan a super lolo, Tata Densyo? Agkakapsot ka matan. Di mo matan mabagkat data sa nga timbaan danom. Aha. Kwa. Anya tinapasamak, Tata Densyo? Ay, Una yan day tasan na ay, Tata Densyo. Agkakapsot ka mat ngagpaysaon. Nakatugaw ka mat latan dito'y paraangan may. Apa yan, Uncle? Ta nakadumog ka mo ilatan. Ken langam ti masakit, napukaw tipigsak. Rande barok. Apay ngay. Anya tinapasamak, Uncle? Matayak lagi din lumapukaw ko di vitamins ko. Anya nga minda dya vitamins yung, Uncle? Basta, matayak no jak makatumar iti vitaminak. Rande. Liman niya aldaw nga kakapsutak, dileng, bakit? Ay, day taman ng ti irang-rang-rang mo. Di ka lang maumuma amang irang-rang-rang iti dayta. Anya lagi din ni bakit? Maturog tan. Nasa papay mo, bakit? Maturog tan kunakmat. Alan bakit? Talaga adi kag patingga din siya. Dileng, mailiw akong kun ka. Aday ka kamadan. Makauma ka. Ay na, agyaman nakto manugot kabut lang, hindi lang. Nagpait. Apa yan nagpait, tita? Rinadaradak iti bulong ti parya. Anya, diyak kaya tinapait, dilang. Gonggonam. Nakayan. Diyak kaya tinapait. Diyak kaya. Ala, pamagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, kaintay pinauluan. Super Lulo! Dito'y drama tayo, anyalaki din. Insura ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Kahit ti mapanmangan kita restaurant. Kano dito iti kanayong kapangpanganan, tanalaka ti budget meal da.
Baka umati waitress na. Ay, una yan. Uray ta nalakatila ko da. Umay kakiday pa rin. Diyak nga rog kaya ti baka ta waitress. Jaya kong paspod amangan. Nangina di ta passport pare. Una nga nagpipintas ti waitress da. Diyak makapangan no bakit tiyag serve a waitress. Ay, Orlan, anya ti order mo? Jay man budget mail na na. May saan na tang, kan may sa akarne. Agpili ka na, iti kayat mo. Una na. Antilatan, tiyawag mo kanyak. Bumakit ak alalaw no na ti ibagpagam. Ay, sige yantay. Ay, jay ngay kadwam, kunak man no dwa kayo amangan. Ijay ka no fast food ti kaya napanganan antay. Ay, ado siguro ti kwarta na. Padaklaing mo ta minimum ti mauawan na sweldo na antay. Apay nga ta, takaslasaan akayat dagiti tao ti umay mangan ditoy. Ditamot ada na pintas a waitress ti kayat daapang panganan. Ay nalakay, basit laang tinaglakwak, manulaang. Ado nga main ako na am ti kakumpitin siyam. Dagiti kaarubak a karinderya. Ada waitress da nga agayam iti customer. Ngem siyak, awan nga min ti waitress ko. Mga lakay ti waitress mo Uray na laka di budget mail. No awan waitress, awan latta ti mayat nga umay mangan. Sapay no maminsan, malipatan ti agdigaws. Maangot dagiti customer mo ti aga lana ngayap apros mo ni tabagbagim. Sakpay maturog ka. Malaminak nga rod nga agdigos iti bigbigat. Kanjak kayat amaladaw amalukatan di karinderya. Uray man pa no sikat ti kasasapa namang lukat no awang customer mo. Tawa mo na pintas a waitress mo. Awan serbina. Ay umay kayon, nalakalaang ti budget meal ko. 50 laang. May kayon. Awan matla ti umay a customer uray agayabak. Mapanda amin di tabangir. Tadamat waitress da napipintas. Adak manan antay. Ay naimbag man taadda ka Orlan. Sikati umuna a customer ko. Unay mo tao mo na customer mo nanday. Awan pa'y talaga ti customer ko. Kita man di ta karubak a karinderya na puno da. Ay, no siya kanday. Jay nalaka amakan, ti birbiro ka. Agpili kan, nuan niya ti kayat mo a budget mail, ta iserve code. Pare, sa dino tinangan ital daw? San ka na nga inawis? Tamo ka di mo magkatyo may mga na karinderya pang panganak paray. Ijay ka man nanangan. Ijay ayan ti bakay. Antik da jay, oh. Anti mo na, tas ika akanayon ti customer na. Padasam nga mo ti mga na, dita. Tanala ka ti budget meal da. Ay na, diyak nga rog kaya ti bakit amang iserve iti kanag. Maawa na anak iti ganas na mga amparay. Hudno ti bagbagakan ka. So apat yun na. Mapirdi man ang dagitoy saan analako asidaan. Malugi ak manan no kastoy laang. Jak maparwar jay baybayad ko iti abang ko dito'y apustaw. Nana, naimbag amalam mo. Mangan ka ka di balasan ko. Nalakalaang ti budget meal alakok ditoy. 50 laang. Agorder kan. Sa anak nga agorder, Nana. Umayak ko maagaplay a waitress mo. Ha? Aywan Talaga ka sa pulak ti waitress. Anya tinagan mo? Alma tinagan ko, Nana. Manungay ti tawon mo. Balasan ka pa'y kaday. Kun taga ano ka? 20 ko, Nana. Balasang akpay. Dituyak ili nga agigan. Kasta ka de. Sige, mangrugi ka nga rudan inton bigat. Ada waitress mo ko nang bakay. Aday may nag-apply ije karinderya. Napintas abalasang. Napudaw. Kun atid dog tibuok na. Ay, umadunga ro din ti customer mo. Ano kasta? Ay, sapay kuma.
Kit-kita nga rod, kat adayo na pimpintas ni Alma, kadagiti daduma a waitress, dagiti kaaruba. Anya ti order yung Manong? Mabait lang ang Manang ha. Itad ko pa'y ti order ni Manong. Eh na Alma, kalaat mat nga imado dagiti customer tan. Saan ka di akas to'y kaado ti customer mo idi, auntie? Ay pasaray maperperde, dagiti lutlutwak asidaan. Ay, aguri auntie. Taiserbak pa'y dagiti agsangpet a customer. Dito, iti pagbayadan. Budget meal ka di kan ka, sir. Ay, nalakalaan, sir. 50 laang ti budget meal mi dito. Aday ta di bank book mo. Nagyamanak manang, ta hindi pusit mo manan yes swildok. Deposit ka la, deposit. Di kamot lamangas asawan. Laki din na yan ni manang. Ne, apay, dakas aya nga ipalagip ko kan ka. Lumaklakay kan. An-anwam data nagado a deposit mo. No awan mo ti pamilyam. Madan tulat tamit. Manang. Kasano nga addan tulat ta. Kat di kamot ngamin ammo ti agaram. Adda balasang akaruba tayo. Ipadlaw na pa yan nga gusto kan ka. Ngam di mo mat ngamin ammo nga arman. Jak kursonada ni Wana manang. Nasingpot ni Juana. Awan makunam kan Juana. Nugagatla ang ti pagsasaritaan. Alam manang, ina ko nagtrabaho. Ay na, agkita kan iti armam abalasang. Narigat ti agbaak. Akal daw sa manan na baray. Awampay, adayo pay. Apay, mabising kan? Mabisina nga ruday. Saan ka mabalin ang malabsan ti bisay? Tagsaraw ti tiyang ko. Agpada ta iti sakay. Kung na di doktor, rumbang ang mga anak ito gusto nga oras. Dayta kinakuripo mau. Ano sam ti mangan iti budget mail asag 50. Laki din na ya paray. Huwag ti dakes na di budget may lakang ka na. Tanala ka, kin mabsog ka pa'y. Dapat libre adiguna sabaw. Di mo kaya't amaksayan ti kwartam. Mas kay kaya't kung amin di budget mail, ta adda nateng na. Ay mangan taman mo madamdama iti pang panganak apaspod. Jaya latan ka rin dirya, paray. Ija yan ti bakit? Di ka lama uma. Uray bakit ata naimas mo ti panagluto na, paray. Di mo lamaw no malagip na bugwan dagiti ilutluto na si daan. Ha? Panagkunak, agkabawan da dya bakal. Wan Manang, aguray ka lang ta iserve ko pa'y day ti order ni Manong. Antay, agurderak man. Orlan, nasaya at taadakan. Alma, una ang payman nga iserban ni Orlan ta isuti-suki ta ditoy. Anya ti order mo, Manong? Ay, sos. Apay nakastoy mo ti panagpitik ti pusok. Kasla aglag-tulag tumutay. Manong, anya ti order mo? Orlan. Hoy, Orlan. Apay antay. Itay pa'y adamdamagan ni Alma, ano anya ti order mo. Nakakita kamutlatan kan kwa na. Ala ni Manong, apay, agan ano ka? Urang kan samot idi turog idi rabi Orlan. Ay, naglapsatin na ito awitris mo, antay. Ay namangan kapay. Madamdaman taon ti panagamamuyo kini Alma. Nagbiit na ibus jila ko ta asidaan, auntie. Nagadumat ngamin manen ti customer. Ay na, uwang nga rod. Manipod imay ka, imado ti customer. Kasta ka di? Ang ti pakas daawak unay. Ni Orlan, kasla ada kayat asawan ti kadapereng naken ka. Asino nga Orlan? Day ngay naka-uniform a customer ta. Di nakutong anatayag nga adda siding na ijay timid na. Wan, Orlan tinagan na dayjay. Amom ka de, isulaang ti customer ko manipod ng rugiak ditoy a karinderya. Kasta ka di, auntie? Mangup opisina dayjay di ta Kapitolyo.
Ang jakman na nadamdamag no barupay. Apay ko manubarupay. Ay kat, yamam mo ka Balasang ka, barumot ni Orlan. Papananangay, Ala ni auntie, tilay bagbagana. Ituloy ko man lang ang taginaw. Pare Urlan, anya ti mapaspasamak yung kamay. Ha? Apay paray? Nagadayo ti turong dagita matam. Madalang pampanunotag paray. Anya mo ti pampanunutan mait. Jay nakita ka nagpinta sa balasang paray. Diyak mo malipatan ti rupanan. Oy, good news deta. Saan ka magayam abakla? Nya bakla mo nga bagbagam mo. Gusto ka magayam iti babae. Ay, talaga nga gusto ak paray. Napilya nga man iti babae nga ayatak. Kat ita, nasara ka mo di babae, aparagan ka. Alma kanugay, tinagan na paray. Nakakita mo ngay. Ije karinderya apang panganak. Ijay ayan ti budget meal. Wen paray, at the waitress ijay anapintas. Nangalaan nga ti bakit iti waitress na. Ang nasayat mait. Ay, kastoy sa tirik na ti mainlab paray. Kasa talaga nagits mo. Agayat kan. Iso congrats. Di naman kabkablawan ta, jak amon o kaya na mo ni Alma. Ay kapay kung maadi nakakayat. Baro kun pogi ka mait. Ha? Nakutong kalaang. Ang mayat ti pamagim. Arma mo. So kadi dahi ta akarinderya ti pangpanganam iti budget meal pare. Wen paray, iso day ta. Napumpuno mait. At nagayam ni Alma, iso ti mang papaado ti customer. Ayun na. Kita man ti lang ana. Dadyan eh. Iso dadyan agsaserve. Ay na. Dalagang Pilipina pare. Muri na. Nagpintas. Kunak to, making ka paray. Ay na. Nubaruak pa ilaan. Siya kung ti mangaram kan kwa na. Ay, di ka agsasaw iti kasta paray. Jesus. Tasyakti mo na anak kasirpat kingwa na. Nubaruak kunak. Kasan mo nga tayo, diskar dyan ni Alma. Ay, kita aglagan ka. Aglaglag tuntoy pusok paray. Tigidig my heart ko na. Ni, tapay nga mo may paray. Kasta akmot hindi nagayatak ka ni misis ko. Ay, jak pa yun makaturturog iti rabi paray. Ay, kasan mo nga tayo ito yan. Paray, may salang ti solusyon iti problema. Ha? Anya ngay paray? Yibkas mo ati ayat Amerikrik nam. Nungay paayon na. Uray na, basta tinapatag. May yibkas mo tirik nam kan kwa na. Nungay na to. Maibagam ti kastoy na. Ayatan ka, Alma. Anya? mas daawak man Alma. Saan nga may nangan dito yung karinderya ni Orlan ita? Jay ko nam asukim abaro, auntie. Kat no nakitak mag-ida itay anakatakder dita igid. Ada kadwa na alalaki. Katrabahuan na siguro dayjay. Apay nga ta, saan da nga imay nangan? Ado nga minti customer tayo itay, auntie. Natalyaw ko laang ida. Pimanaw damat adagos. Apay ngay ngatan. Sa balin sa mo tinapandananganan. Apay ngay nga ta, auntie. Sa apay planok ngayam ammo kakankwana. Kaya't nakadimot kat may saak laang mat-awaitress. Ay na Alma, awan pilpiliyan ti ayat. Oy, Orlan, Apay manang. anya ti pampanunutam? Itay kapay nga ay ayaban amangan tayon. Ha? Di na ka di mangmangag? Ay, apay mangantayon ay manang. Wan, nakasango kami aminan ijilamisaan. Si kalaang ang tiyur urahin mi. Anya ti problemam. Manang, agayataksan. Di wow! Naragsakak man anak ang ngag iti dayta nga imbagam. Italaang anang ngag kuraytakan ka. Asino ti babae ngay ayatam? Alma tinagan na. Amo no, kasano nga ibaga tirik na kingkwana manang. Ay kat, diskartyamon Ha? Apay day di tatang, nagado ti chicks na. Dimla tinawid, ti kina playboy na.
Kaya't yung asawan tata. Agmay-may saak ita dito'y karinderya. Wen Alma, tagtrangkaso niyan time. Di na kabailan ti bumaangaon. Ay, kaasi mat Nga mas kaasi ak ang mga sikaso kadagiti ado a customer inton madamdama, tata. Ay, kaduan ka kumaa. Ang masikaswak mo niyan time. Kabailak matkit di, tata. Ngam no agmay-may saak laang. Marikata na. Ay, bareng mayat taon intong bigat. Sapay ko matata. Sige, asikaswan nyo ang naimbag ni ante. Tapno sumrakan inton bigat. Jak amunay tagluto. Makamuditan. Paray, agsaw ka na. Miss, Ay, adda kayo mat. Agorder kayon? Awan pa'y tinalutok asidaan. Agsakit ngamin ni auntie. ay mayat ano kasta? Tulungan na ka ni kumpare nga Orlan. Tulungan na. Saanin asumrang ititrabaho na. Ala paray, ibati ka dito takadwa ni Alma. Sige. Uy, nagtagari ka mo ita. Ay, oo. Kadwain ka, Alma. Ibagam ta ramidan. Ta siyakaw ti mga ramay. Sorry naparsyakan ka mo tin itilutlutwag. Namantsyanan day ta uniform mo manong. Ay, Orlan langin tiyawag mo kanyak, Alma. Bayah mo na mamansaan ti uniform ko. Basta makadwa ka. O sige manong. Ay, Orlan gayam. Iyawat mo man di aklo. Dahito jay aklo, ading, Ni, inigdamamatan ti imak, Orlan. Alma, mabalin ka dito agarim king ka. Ay, mababay inak. Iturturad ko nga ibaga ti pudno arignak. Ay, nyalaki din aya. No, dumteng ti ayat. Di mapakpakadaan, ading. Imbaglaki day. Tamahiligak amangan iti budget mail. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay, Nagrigatan ay ati managtulong. Angela, bakay? Asino aya di nagpatulong kan ka itay mani? Diya kam amo day diya tao, tinulungak latan makastrak iti trabaho na. Uray di mo am mo a tao tultulungam. Ay, kasta talaga. Angela, bakit? Managtulong ak garaw. Nalabit, anamuan day ti sa bale at tao managtulong ak. Iso akim mamangdan kanyak ngagpatulong. Sa bagay, mayat mo't day tangar aramidem. Makatulong ka pa iti sa bali at tao. Ayun mo't bakit? Ado nga mintam amaw kamabalinda pagtrabahuan. Man nakigayimak ngamin. Umay ka nga rudan. Naidasar kunjay kaninta. Mabisin ako. Ay, makabanog. Kanayon latan nakasto iti mapaspasamag iti biyagaw. Langam manen tinabambanog mani. Anyat inararamid mo aya. At damanan nagkidaw iti tulong kanya ka. Anya manen aklas iti tulong dayta. Agsapsapol iti trabaho. Iso nga inrekomendak iti kumpanya nga mo. Ka? Ay katagsarita kami pa na imbagje manager iti dayja kumpanya. Barang adu pa iti bakante a trabaho. Ay, agbambanog ka laang iti day tangar aramidem. Awan mo't maganab mo. Ha? Anya nga awan maganab ko sa asawa Angela. Adda kasukat ti amin nga aramideg. Ha? Uy, tumultulong nga ngagpaisaw. Ngam adda kasukat na. 5,000 ti tunggal tao ames rek ko iti trabaho. Anya?
Utek, taramata ni tanapanawan bakit? Kakaiso na nga do ti amok a negosyantay. Aldawan, ngam adda ka pa'y mala dito'y balay, mani. Saan ama pa nagtrabaho itangal daw bakit? Ne, apay ngay. Aha. Oh. Oh. Makitam na ito. Ha? Oo. Sagsasangaribo mo't day tamani. Ha? Ay, katuwan na. Isimani ko naman. Nagbayad din kanya kag itinatulungak ang trabaho. Ang madiday tangar aramidam. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Angela? Saan ama ko na pa nagtulong tar aramidam? Gapot agpabpabayad ka. Ay, hindi mo man kontraan ti diskartek. Bakit? May ramraman ka mo ti tar aramidak. Makamu ka? Anya laki din, Angela. Di ka ang sumanao dita. Pay anak latay tar aramidak. Pagsayaatan na ito. Nay, nagsapa ka mat niya may dito balay, pari layaw. Huwag pari manay. Kaya't ka kumama ka sarita. Anya kumangay, ti pagsaritaan ta paray. Hala, ibaga madagosan tanay. Ado pa'y taramidag. Diyak kaya ti madisturbaw. Kaya't ko kumamit, nagpatulong kayong kaparay. Anya klase ti tulong paray. Agkasapulan ak iti trabaho. Nabayagan na nabakanti ak iti trabaho. Aya, Ay, sa apel ako matamatulungan nak may. Akas iti panang tulong mo kadag iti daduma at tao. kwa. Kastunay. Pari layaw. Tumultulong ang agpaisaw. Depende. Kadag iti tao nga masidag kanya. Ha? Anya tikat mo asawang paray. Ati, kaya't ko asawan. Saan naklaabas ta tumultulong? No dikit, addakid daw ag akasukat ti may tulong kaw. Anya? Ay kat, kabalan ka nga isapulan iti pagtrabahuam. Basta adda 5,000 paray. Ha? Wen, no adda 5,000, matulungan ka, itamot lang. Ay, pasensya kang paray. Awan kasta kwartak ita. Ay kat, no kasta nga raod pare. Pasensya ka na. Awan mat ti may tulong ko ken ka. Anya? Ito, itilaglagi pa, pare layaw. Narigat itan ti agsapol iti trabaho no awan back upper mo. Ha? Agbayad ka pa yung muna kanyak iti 5,000 Sakbay nga isir ka iti trabaho, pare layaw. Di ka lakit din tinulungan ni Leo. Kaasi mo't ti panagbiagda. Agad adal pa'y iti kolehiyo di may isang anak na. Ay. Awan bibiyang ko kinkwa na, bakit? No adda ko mapagbayad na kanyak, matulungak. Kwarta, ti masapul itan, Angela. Kaaruba tayo ni Leo, mani. Nasken ko maatulungam. Anya laki din, Angela. Jack kayat adadailan ti oras ka, iti kaskin nila yaw. Uray man no karuba tayo. Tay ko ngarudan, kwarta ti masapul itan na panawin. Anya? Kakaiso na nga do ti amok ka negosyantay, kun kumpanya ang mabalin na pagtrabahuan. Para matek day ta abambanag, tapno maadanak iti kwarta. Nay, si kamot ti malatiw diti balay may kasinsinaya. Wan, kasinsin mani. Anyat umay mo gagaraan aya diti balay. Kwa? Kasinsin? Umayak man agkid daw ititulong kan ka. Anya klase ti tulong na ita kasinsin. Nadamag ko nga adun din na isarrak mo iti trabaho. Isu nga umayak kumamot agpatulong kan ka. No kasta. Kaya't mo may tagtrabaho? Wan, kasinsin. Nabayagan nga agsapsapulak iti trabaho. Ngamawan mo ti mayat ang mga lakanyak. Kasta ka day kasinsin. Wan insan. Narigat nga agpaiso. No awan ti back upper mo ako nada. Imbagan ka taado ti am-am mom a negosyante. Ay, talaga nga daw, amok ang negosyante. Taman nakikayima, kasinsain. Napigsa at tupay kini Mayor. Close friend kami. Best friend kasjay. Ha? Wen, kasinsain. Saan laan ni Mayor ti close friend ka, wen no best friend ka. Best friend ko pa ni Congressman. Ha? Wen
May baon ko pa ni congressman ang agtimplay ti kapek no mapanak ni opisina na. Anya? Ay, uwain, kasinsain. Kasla agkabsat ti pangibilbilangan may titungkal may isa. Kasta ka di insan? Wen, kasinsain. Day ti rason no apay anagadumat ten tinamamok a negosyante. Babaen ka dagiti gagayem ko a politiko. No kasta. Matulungan nak nga ron? Ay kat depende day ta, kasinsain. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Matulungan ka, no adali maribawm, kasinsain. Anya? Ada bayad di maitulong mo, insan? Ay ada, kasinsain. Money first before tulong. Agpili ka, kasinsain. 5,000 wino trabaho. Ay, awan kasta kwartak, insan. Dakla unay na ta 5,000 akid kidawam. Utangak pa ila di 5,000, insan. Ay, madi Apay mautang ayamot ti trabaho kat saan may? Awan pa'y pangalak iti kasta agatad, insan. Makamuka kasinsain. Amumatay na narigat ti sumrek iti trabaho ita panaway na awan bak apor mau. Agpanunot ka na yung bag kasinsain. Kasinsin mo pa'y ni Aya, ngam di mo matulungan. Awan ti kasinsen no may papaniti kwarta, Angela. Napatpatig ti kwarta ngam dagiti kakabagyan. Anya? Adda ayamot am-am mo kakabagyak no may papanin iti kwarta. Uray asino paya kabagyak tagpatulong na awan kwartada. Jak ida matulungan. Period. Adda manin nag-text message kanyak bakay. Nalabit niya patulong manin kanyak na daw. Ne. Agsasaro nun ti text message siya agsangpay. Ay, nagrigatan ayat ti sikat a tao dito yung lugar tayaw. Siyak amin ti asit ganda. Makamu ka iti madingar aramidem mani. Di ka rata nagsasaw, Angela. Ikaem mo latan dahi ta naglawa ang iwat mo. Anya? Nagado ti tattao di taro Armani. Asino dagi tattao? Nagaduda mo't niyag paisaw. Anyat gagaraan da nga, dito balay. Saan ataga dito'y dagi tattao, lakay? Huwag niya rod bakal. Diyak ida mairupaan nalabit nyo may dagpatulong kanya. Agdinamag ngaminan, tinagan ko kadagiti tattao ngagkasapulan ni titulaw. Anya? Mabit lang. Tayo napan, kasarita na kita tattao. Sabay lako mata matulungam di anak ko ang makastrek iti trabaho, manay. Depende day ta, nana. Ha? Nakita mo't siguro, dagiti tattao ngay masidig kanya kita isapa. Nagadaw, ti agkasapulan iti trabaho. Ha? Dwalaeng ti mabaling ko at tulungan kadakwada. Gaputa da pagbayad na kanyak. Anya? Agpabayad ka ti kayat mau, manay. Ay katwan, anana. Nalawa ti koneksyon ka. Amoyo mat nga doon amok ang negosyantay kan politikaw at tumulong kanyak. Manay. May salaeng nga awag ko kadagiti amok ang negosyantay when no politikaw. Matulungan ta kaon. Tulungam ka din di anak ko nga uray awan bayad na. Nabayagan ngagsapsapol iti trabaho. Ngam awan masapulan na. Ay nana. Imbagak matin sa anak ka basta-basta tumulong. Bayadan dagpay nga mo na, sakbay a matulungak ti anak mo. Awan 5,000 a kwarta may manay. Utangak pa'y laeng ano isaw. Sana mabalin na. Kastamot lati ibagbaga dagiti dadduma ngam jak pinatgan. Anya? Kwarta itan ti masapol, nana. Napatpatag ti kwarta ngam dagiti kaaruba. Anya? Agpatpatulong tupay kanyak ni pare Leo. Ngam jak tinulungan. Kaputawan mo't kwarta pagbayad na kanyak. Anya? Ay, agpatulong ka lang iti sa bali at tao na. Jak kayat agsayang iti oras kan ka. Asino di kinasaritam iti cellphone? Nagbayag kayo mat ang nagsarsarita. Kinasarita nakman di admin ni congressman bakit?
Kat? No kano adam amok ka mabalin niya trabaho niya kapitulyo Ha? 5 at tao ti masapul na. Apag isaw nga adan nagbayad kanya katatao nga kasapulan iti trabaho. Iso, dan ti una nga isirag iti kapitulyo. Ay namani, intun kwan maamuan ti gobyerno day tangar aramidam. Dakas kan. Anya laki din ni bakit di ka kadi madanagan. Malakas ako sa gobyerno. Amok ni Congressman. Ag best friend kami. Sapsapulin na kajay lalaki ang nakatakder di tarwar mani. Apay ka now? Jak dinamagan no anya tigagara na kan ka. Nalabit nga may agpatulong mo dahil alalakay. Papanawa mo. Apay apapanawag nga di nakapay nakasarita. Langa natin awan pagbayad na. Iso papanawa mo. Anya? Kita man na itilangana. Nagmursay. Kasla saan nagdigdigaws? Kasaritan pa'y nga umuna. Narigat mat no papanawag latan day taatao. Sige. Saklatan to, masidagkin ko na. Jack kaya tapaster kan dito balay. Kaputa nagmursay. Kung kahit niyag kasapulan kamat iti pagtrabahuan, iso ngay masidag ka kanya. Huwag kapsat. Agkasapulan na ka talaga ti trabaho. Patya ka matulungan na. Mabitla nga kapsat. Nakaamuam nga doon tinatulungak may papaniti trabaho? Mabigbig-big kang aminan, kapsat. Hamon ti tattao tinhagan mo. Imbagada asikati asitgak, maring matulungan nakmat. Depende dayta, kapsat. Anya depende, kapsat. No adda 5,000, matulungan ka. Masapul pa'y ka di nga agbayad tapno matulungan nak amakastra kiti trabaho. Ay, wala kapsat. Masapul unay dayta. No kasta nga rod, amin na natulungan man nakastra kiti trabaho, nagbayad da kan ka iti 5,000. Correct, kapsat. Nalawang amin ti koneksyon ko. Gobyerno man, kan private company. Kabaila, ti mga ipastrak iti trabahador. Kasta ka di, kapsat. Ay, win kapsat. Bayadan na kaun, tapno maadaan ka mo iti trabaho. Sige, agbayad ak kapsat. Ngam saan pa'y nga ita. Anya? Agsubli ak, kapsat. Emat kanton, 5,000 apagbayad ko. Ay, nagganasan no kasta kapsat. Saan lang 5,000 ti bayad ko kan ka, kapsat. Anyat kahit mo sawan kapsat. 10,000 ti bayad ko. Tapno sigurado ang maisapulan nak iti pagtrabahwak. Ay, wow! Nagganasan kapsat. At dapay gayang bonus ka. Gapo iti dayta nga imbagam. 100% amay kan ka iti pagtrabahwam. Urayan na karod, kapsat. Agawid aklabi iti jabalay ko. Inakmangala iti pagbayad ko kan ka. Nagbayagan aya jor oray ngagbayad iti Gmail bakay. Ay namani, madiday ta nga aramid mo. Sing-singiram dagiti umay agpatulong kan ka iti trabaho? Anya laki din di bakay. Di ka ka din kumontra. Nay, adda nagsardeng alugan di tabatog Nalabit nga ison di, Iso ngagpaysaw. Adamat kakadwa na alalakay. Ay sus lakay. Umaydan dito Pasensya ka no nabayaghan na ka nagsubli, kapsat. At to yung ti 10,000 bayad ko. Kasukat pa ng tulong mo kanya kagtrabaho. Ay, uwan kapsat. Agyaman na. Munting nga rin. Apay, pinusasan na kapsat. Pulis kami. Nai-report ka na kami ti illegal nga aramidam. Iso asumurot ka na kami presento. Ay, saan? Diyak kaya't ni mabalaw. Tulungan na kanjila. Tulungan na bakit? Diyak kanunungan ti mading aramid ti asawak. Tiliwan yun, sir. Ay, saan? Diyak kaya't ni mabalaw. Diyak kaya't. Umaykan, kapsat. Presento ti pagpalawagam. Sangwan ti basol mo itilintag.
Umaykan! Ay saan? Di kaya't ni mabalaw. Ay, pakawanan da ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Kunakken ka nga agawid ka masapat agluto ka. Anya ti orasan? Ha? Hoy, Fidel! Ding-ding ganak! Maaw-awatam ti bagbagakan ka! So, sagsakit ti ulo kon ka. Sao ka, sao? Tapay, naumakan kanyak. Di na kon kayat. No kayat mo asumardengak asao-asao. Surutem amin dagiti bagakan ka. Saan asumrak di tamay sa alapayag mo. Rumwar ijay bangir alapayag mo. Ay, awanan ti maibagak. Iso ano mabalin, sumardeng kan ngagsasao. Apay nga awan may bagam? Agsao ka, Fidel! Amok asaan ka nga umal! Amok nga ado ti may bagam! Ay, naapo aya. Paginanaanak man met. Tapay, adda siguro babaim ija opisina yu anya. Iso addi mo kayat adenggen dagiti bagbagakan ka. Asino ti babaim? Ha? Asino? Ay, susapo, ay, manyalagit din. Nagrigat na yati kasla armalay tingiwat ti misis na. Siya! Kasla armalay tingiwat ko? Naumakan kanyak! Sumungbat ka! Sumungbat ka! Nagsapa ka mo nga umayag duty, paray. Kaya't ko nga minaliklikan ni misis ko asao pare. Nagsakit tila payag ko kan ko ana. Anya laki din na kita misis anang iwat. Malas mo, taday ta klase ang misis, tinatumpo nga, paray. Wan nga rod pare. Oh, naipalisinsyam ka din, ibagbagam nga armalay mo. Ah, Panagpapalisinsyam man iti paldog, paray. awan armalite ko. Si kamot pare. Kanayon mo nga ibag nga da armalite mo, balayaw. Ah, di kayat ko asawen pare. Di ibagbagak nga armalite. Kat awan sa bali no saan ani misis ko. Anya? Hey, ni misis mo gayam? Kunak ano paltog, paray. Wen pare, ni misis ko. Kasla armalite nga agpaiso tingiwat ni misis ko pare. Saan asumardeng asao. Kay, dayta ti pagparparikotam. Wen pare, iso ti pagsaksakitan ti ulok. Ay kit bayam lang nga armaliten na ka ni misis mo, paray. Oh, makaumamat nga rod. Kasano nga ta, nujakton matapelan ti unget ni bakit ko, kat madiswak. Ay, dayta ti delikado, paray. Si kapay mo nga rod a security guard, iti may reklamo, ang nagsipat iti asawa na. Iso nga rod, ajak kayat amapasamak dayta. Sapay daytoy banbantayan to yung opisina. Kit opisina dagiti makunkuna, social worker. Dito yung agreklamo, dagiti abuso a misis. Ay na pare, narigat mo't no siyak ti umay ireklamo ni misis ko ditoy. Ay, saus, dakil pa kay babainan paray. Iswaliklikam masaktan ni misis mo. Nay, mabit lang pare. At the message, naguni ka ti cellphone ko. Ay, kung pasahan mo, paray. Nay, dangag pa iso. At the mensahe ni misis ko pare. Aha. Ne. Nagatid dugmat ti message na iti cellphone ko. Ay, saus. Kitam, ne. Ni, kaslamot tin nobila. Mabit lang pare, tabasaak man ti mensahe na. Ay, saus, manong nga oras mo nga abasaan na ita mensahe na, paray. Ah. Nagatid daw. Ay, saan mat nga oras si kamot? Kaya pa nag-reply mo pa nga eh. Ay, wala. Kat no ti kayat na, kada saludsud na, kat adamit katukad na asungbat. Ay katagaramig ka mga rod ati sungbat. Akasla ka ati daw iti nobela, paray. Ne, pagre-ring ti cellphone ko Tayman. Hello! 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 Oy, hello ka, hello. Mangmangag kamat kay. Hello hello! Di ka mat sumungsungbat. Siguro, adda sa bali akat chat mo. Iso adi na kayat asungbatan na niya.
Bakit adak dito'y paradaan? Agawid akong. Siguradom adito'y balay ti pagawidam. Tamangan no sa bali a balay ti pagawidam. Ay susapo, sa dino ko maabalay mo ti pagawidak. Kat ije balay ti babae ma. Hello? Hello? Bakit? Agawan-awan ti signal dito'y. Nakapoy ti signal dito'y paradaan. Hello? Hello? Hello kuna! Tagkulitan na ya. Ito man lang. Oh, maday ta. Agtal na ka matlangan. Iso ngay nadap mo ti cellphone mo, tanda ka chat mo asabali a babae. Amok day ta nga istalyo a lalaki. Sa anak ama may saan si ka Fidel. Hoy! Apay asan ka ngagtagtagaray? Kasarsarita ka! Na, apay anaw nagtipampanunutam? Jay ka di babaem tipampanunutam, ha, Fidel? Ah, aday bagbagam aya. Itayak pa'y asaw-asaw ditoy. Nagadun timbagak. Sa nga kilometraw dagiti imbagak ken ka. Ita, damagan nak iti kasta. Anya ayat ibagbagam. Jay text ko ken ka. Saan mo pa'y anareplyan? Saan ka nag-reply? Ay na, ay sus, nalipatak siguro nga instead, ah. Kita ang manday tarason mo. Nagatidog jay text ko ken ka. Talagamat nga tidog. Inururay ko ti reply mo. Ngam awan. When ngam inawagan nak mo titay. Ngam inadap mo di cellphone mo. Kat hello ak ay hello. Bakit? Mabalin ka di apagin na naanak mo. Uray itaman laeng asa anak kumamat nga armalayten. Pagulimak man mati aglawlaw ko. Kaya't ko tinaulimak nga aglawlaw bakit? Ah, naulimak gayam ti kayat mo. Nasakit yung ulok amang dengdengagkan ka. May salaang matiturong ti bagbagam. Nga adda babaik. Kat talagamat nga da babae. Adda ka chat mo a babae. Adda ka inawag mo a babae. Kan adda ka ginginod night mo a babae. Ay na. Kaano ak nga taya amadan iti naulimak nga aglawlaw. Kaya't kumot apaginalaan tila payag ko. Aray, di ka man langan iti sumaho ka ni ma'am. Ne, apaya siya ti ibaon mo. Kitno si kati ay ayaban na. Kaya't nakakano ka sarita. Ah, Amumit anaungot day ta amadam tayo. ay, amok ang naglaing asumao. Si kalaangan ti sumangogan ko na pare. Tani, agsaksakit ti ulok ni misis ko. Akasla armalay tingiwat na. Ay, sapay ko maa. Saan nakasermonan ni madam? Ingkan, ad-ada sermunan na ka. No saan ka nga agpakita ken kuha na adagos. Good morning, madam. Adda ako nito isang wana. Apay, panagkunam, saan ka nakita? Ay, mulmulagatan na mulat ta kami na. Ay, agulimag ka. Di ka laurayan ni agsawak. Madam, nalpas nga minan ti duty. Amok akayat mong ti agawin. Asino kada kayo kini Fidel ti akin kayat nga overtime. Kuha, madam. Double pay, saan yung akayat? Apay, madam, di yun laka din manayunan. Triple payment ako, ma. Sige. Aramidag a triple pay. No dayta ti kayat yo. Ibagam kini Fidel tag overtime. Uwan, madam. Ne, pare. Uray ka lang nagkalinduusan anak isarita kini madama. Anya ayatim baganagan ka. Overtime ta ka no, pare. Triple pay pa. Uy, mayat day ta. Kaya't, ma'am, saan nakangungtan ni Mrs. Ma'am? Ha? Ay, makangigak manan Ado manan sermon nan. Anyam, sayang mat day ta pare. Triple pay pa. Kahit, anyang araw. Overtime ta ka raw, pare. Ay uwi na. Sige, makamuditan pare.
saan at trabaho. Anya a babae manen nga ibagbagam. Talaga, Mike! Ado ti babaem! Iso adinak dengdengan! Di mo ikaskaso dagiti bagbagak! Kasano? Kat makauma. Isumot lang nga iso ti pagpabasol mo kanyak. Babae ka a babae. Kat awan mo't nga rod. Intunukan nagbabae akit nga rod. Padasam! Padasam ta saan kan nga gaw awid dito balay! Babae ka a babae. O di nasaysaya at langan nga agbabae akon. Makauman ti agpalpalawag kan ka. Isugaya ba pinag-overtime data? Tada activity da dito opisina tayo, paray. Ha? Anyang activity data? Umay ka no mo dagiti natultulungan ti opisina. Tapno adamot ka no ti get together da. Kasta kayam. Di maya makita, nga do ti nakabiti na balbalon. Huwag nga rod pare. Kane, adda pa'y dekorasyon ni Jay Stage. Huwag nga raw. Ngam paray, yung ka man asid ganda di alakay. Anya nga ti masapol na. Natulungan na nga ta day ti opisina tayo? Kasano nga ta natulungan ti opisina da ita kinalakay na? Kasmutla ermitan yung ti kinalakay na pare. Ama, saan pa'y anang rugi ti programa? Nasa pa kaya mo unay. Ay, adda magakman ama. Apay, adda ka din na itulong ti opisina me, ama. Aywan, takal din na itulong na ito nga opisina, iti marriage life ko. Ha? Marriage life yo? Dayta akinala kayo? Naglugo kan, kayat mo, tay baot ko kan na ito'y baston ko. Ay, iko ama. Siya ti security guard dito eh. Apay, di mo aya makita to uniform ko. Amok, ang no kasta aluklukon na, baotin ka iti na ito'y baston ko. Ay, iko tata, ay dinasayaat. Agtugaw kayo lata dito pag-urayan nyo. Taamangan no matamdama. Mangrugin ti programa. Amok, anang iwat ka naugat ni Mrs. Mao. Amuyo? Ne. Ay, kasano nga amuyo, tata? Isa ti problema may ti kasla armalait ang iwat ni Mrs. Mao. Ne. Naglaing kayo matan, ama? Ay, Ma'am, no siya gapoy ti na ito na kinalakay ka. Makita klaang tilang at ti tao. Hamukaw ti parikot na. Iso akastoy, dumngag ka. Kastoy ti aramidam. Anya ti aramidag, ama? Agdangag ka, adalaeng. Paray, umay kantag duty tan. Agure ka pare. Adda importante a pagsalitaan mi kini ama. Nawatam timbagakan ka. Sir. Naawatak ama. Amu kung ti aramidag kini misis ko. Amaw, kastamat ni misis ko ide. Agam, nagbalbalew. Ay na, sapay la ko matagbaliw mat ni misis ko ama. Diyak kayat alumakay kan bumakit kami nga ung-ungtan naklatan. Ay, mabalidak ka din. Nga, umasidag ijay stage, sir. Ay, wala, ama, mabalin. Ay, kumansunak to ka nitong madamdama. Ay, kasta aya. Ay, kabaalan nyo pa'y laang matgayam di kumansyawn. Ay, at iwan ka pa'y laang mata, no kinansyunan laang ti pagsasaritaan, sir. Maray pede, itay pa nga gunoon ita cellphone mo. Addan sa text mo. Ni man misis ko, damdamagan na no apay asa anak pa'y laang nga agawid. Kat amo na mat nag-overtime ta. Kitway, apay damdamagan na. Wen nga road, nagulit kami. Mala, bayamon pare, ta-reply akon. Nay, kita niya kayo timbagang.
Dahito man eh. Kita ang ma. Ay, nagatidugan yung text ni misis mo, paray. Uwan ngam nagpaspasak mo't ang nag-reply. Ha? Kanda ito'y tin-reply ko na eh. Nya nga dito, paray. Thumbs up. Ha? May sa thumbs up tin-reply ko, pare. Ay, ka, adan ang agungan ni misis mo king ka, paray. I get thumbs up to manan ati reply ko. Sino nga mo tinang isuro king ka iti dayta, paray? Ha? Daya man eh. Ha? Jay ermitanyo a bisita tayo. Kahit iso ti insuro na king ka dayta. Wen pare, naglaing dayay alakay kay. Fidel, itayak pa'y asao-asao ditoy. Ngamsi ka, perperengen nakmetlatan. Nalpas ka na nagsao ba kay? Anya? Tano nalpas ka na nagsao, agi na naakmatay. Tanaban nugak met ang nagtrabaho. Agaso matamano nga oras kami ang nag-overtime. Ado pa'y ti kayat ko adamagan kan ka. Apay a thumbs up laang ti reply mo ijay saludsod ko kan ka. Bakit? Anya ngay ko mati-reply ko. Kat naibusan ako ni tisongbat. Fidel, Isong ita, thumbs up tisongbat ko ken ka. No di ka pailaan sumardeng asao. Anya ti kunam. Yakunay na nga. Iso nga ulitam. Ay, tulang ka talagang nanang. Kahit papanan na nga bakit gaya maun? Kunak adinaksan ay ayatin nila kay ko. Kasano adi maumakan ka nila kay mo. Kat nakaungungat ka. Ninanang mo. Sao ka, sao. Di mo pa'y amuti manglay ilaw kin nila kay mo. Kitaan nyo day ti reply na itinagatidog a mensahe, nanang. Ay, basam langan. Tadyak mabasa. Agasam ti reply na iti mensahe. Ha, 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 laang. Anya day ta, ha, ha, ha. Katawa, nanang. Katawa day ta, ha, ha, ha. Ay, kat naragsak ano kasta. Naragsak no ti reply na kat, ha, ha, ha. Ay, kat na. Si kamot nga main, kaslar malay detang iwat mo. Nanya kalakit din amisis. Sana naragsak ti kasta. Agbalbaliw ka man nga minaw na nakaw. No agunget akon, saanen ngagtagtagari. Sana damagan no nalpas akon anagunget. Kasjay laangan tar aramiden na nanang. Nagniwat ka mga main. Padasem ti agbalbalay wanakaw. Agbalin ka na isam, kung saan anak ang iyong iwan. Sinurot mo malaang kay balakat ko ken ka. Uwan ama, mayat, effective. Kunakmat ken ka. Iso nga ita, di na kun unay sersermona ni misis ko. Amang ano nabanugan. Ay, katuan no sao-sao. Payam lang, mauman tulata. Ama, anniversary mo ita kahit. Sorpresa man. Dayta ti kamayatan nga aramidam. Kuna na siguro, nalipatak yung wedding anniversary mi. Ay saan? Apay ko maamalipatak kat labs na labs ko ni misis ko. Uray no kasjay na laan. Ay, bakit? Happy anniversary. I love you. Urayak na makasangit ka dagita sa apong ngayaw awat mo lakay. Nalabaga ko maarosas tiyawat ko ken ka. Angam, sabong ti karabasa laangan. Tadengdengem ba kay? Agyaman na kalakay. Kunak no din ako naiayatan. Sus, mabalin ka di met amalipatak ti anniversary ta ba kay? Pasensya kan alakay. No puro ungat ti impakpakita. Kan imparpariknakin ka. Imbes ko maapuro ayat. Bakit? Tinapatag,
Ket saanen akasla armalay day tangiwat mo. Natanang kaitan nga agsao. Ken, saan kan anaungal? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Lagi. Naimbag nga oras yo amin gagayam. Ti surat nga intay drama ita, ket impatulod ni pagayam tayo ayunis, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Manong Dan, nabayag nga wan upload yo manong iti drama lagip, ket napanunot ko ti nagsurat, ta kayat kumet nga ibinglay ti kapadasak ken ayat, bareng makaipaay adal, kadag iti naayat adumdumngeg. Rugyak nga rod manong ti agsalaysay. Bueno gagayem, intay denggan ti pakasaritaan ni Eunice. Dito'y drama tayo, Lagip. Ay na, friend. Husto ko madayta na panagsangsangit mo. Mariribo ka na, friend. Tsaka mo na niya taramida kita. Saan ngagtal na ti panunot ko amang pampanunot? Doon niya tinagbasulakin ni Ricky. Ha? Diyak amo no apay anaramid na kanyak ti kastoy. Impagarup ko nga ison ti lalaki ang makaduhak iti tong palbihan. Ngam saan matgayam. Guston ko nakmat. Tikaskan ko na. Saan arumbang asang sangitan? Ay, no siyak ti sika? Anya aga po asangitak ti babaero akaskan ko na. Pagyamanam kit di aga po ta nakita madagos ti ugali na. Iso apa nga asim huston. Saan asayang ti babaero a lalaki? Tandaan am dayta. Pudno mo timbaga nito na kan kaanak ko. Saan arumbang asang sangitan ti lalaki akas kiniriki? Nana, pagyamanam kit di gaputay pakita na adagos ti kasjay nga ugali na. Kasanon no agasawa kayo. Awanan Di ka mapukawan ni itinamnama, anak ko. Napintas ka. Kan kang runaan ti amin. Nanakam ka. Masarakam tulad ta tinapudno a lalaki amang ipatag kan mangayat kan ka. Imbagak magking ka, adyak kaya ta makita ka akasta. San ka di? Nakaliliday ka. Kunamlano na abak ka iti 1 million, iti kasta alangam. Ay, siga talaga. Ketwin mat. Di mo ibaga, adayay pailaang ari, kiti pampanunutan. Ay, no siyak tisik ka. Lipato mo na dya alalaki. Alangan nga aging gaita, kat ayayatan pailaang. Kat adala nga rodin na si kugan na. Ay, animal. Amo mat, friend. Nirikiti mo na lalaki nga inayat kan impatag ko. Iso asaan akas karina da ita ibagbagam alipatag ko. Ay, saan? Kinamagdaitan na ayayatan pailaang. Ay, pasensya ka na ti panagsasawok ngum ibagbagak laang ti pagsaya atam. Ay na, sana all. Nagmayat ti isem na. Ay agasem man day ta nga isem mo, Eunice. Pagatlapayag nga isem ko naman. Sino man day ta kachat mo? Siguro, adagar-aram kan kanya. Ay, awan na. Apay. Gapula ang tagis-isa makakastoy at nagar-aram kanya. Ay na! Syakpay laang matilukwam. Amok dagitan abanag. Syakpay ti kunam. Kastamot laang ti panagis-isam ko. Idi agar-aram kanyak ni Leonardo. Apaw, nainlabak ka numot Ngam idi agasawa kamin ay na.
Tumayab mo't amin apinggan kas kada kaldero. Anya? Iso ano kakasta nga isam-isam? Ay na, pur Diyos pur santo awan lat amok. Anya ka din dayta nga ibagbagam. Di kayat ko asawan. No asino man day taamang papaisam kan ka. Ay na, ag-break kay tumulaang. At da ka di pa tinapudno alalaki itaawanan. Ulitak manin ha, awanan. Anya? Anya, ni Sander a classmate tayo di high school? Agdadaton kin ka? One friend. Ay na, nagwapo talaga. Dayta nga minti madiging kakat. Di pasig agwapo ti sapsapulam. No niya lang amin ti maganab mo ay ti gwapo. Anya? Di saan unay agwapo ti pilyam. Iti kasta, saan da nga agawan. Kitam ni Ricky, inagaw da. Ni Sander pa'y nga ta, akas lang makaasa iti bunang ti kinagwapo na. Sika talaga bakla. Tila ibagbagam. Ay pudno ti bagbaga kanya. Iti kasya kinataer na. Imposible asaan da nga agawin king ka. Ay ayaten ka una, Eunice. Kinapudno na. Si Kala ang tinakarik na aki ti ayat. Sipod pa idi. Sanda. Sapay la kuma, tadinak paayan. Ikarik. Di kan tupulos pasakitan akas iti inaramid ken katisigod akaayan-ayat mo. Sanda. Iso apang nga asim, aklunam kuman ti ayat ko ken ka. Ay, lusyak lamay sa. Awan pa nagtalit ko iti daychay asanda. Nanang. Saan lang amay sa wano dua tinakaibaga kanyak. Ababaero daychay alalaki. Iso ama sigurado nga awan nagdumaan da kinirikay. Na kayo at talaga, nanang. Naglaing kayo amang ikumpara. Ay na anak ko, ibagbagak lang. Saan ko nga ikumkumpara? Ala, husto nanang. Sa bali ni Ricky, sa bali mat ni Sander. Isa apang nga asiyo. Saan ko maakasta ti pa nagsasauyukan ko na? Anya? Ni Sander, matgayan ti kaayan-ayat mo ita, friend. Ha? Sigurado ka kadi? Asaan nakaalog kunday jay? Api nga min akasta ti bagbagam, friend. Wan gapu talanga na pailaang, babaeron, kasla ni Ricky mutlaang. Si kakit di mat, friend. Tila ibagbagam manen ako na. Amumot siguro anya, jay kunada, like father, like son. Ha? Amumot a babaero ni tatang na, nga uray nala pagsusukutan dagiti babae. Kan may sa, ado mangibaga, nga ado ti linukloko ni Sander a babae ije syudad. Donna, napalabasan na ichay. Amin mat atao kat adda pa nagbalbaliw na. Saan aya? Kat, saan mo't atao ni Sander anya? Saan ama ko na atao ti babaero? Maawatam? Oh, apay akas tati lang nga, friend. Kasla nakalidliday ka. Di mo kunaan, agapuday takin ni Sander. Nakita kayo lang, hindi kalma na nagmayat ti panagkuyog yun. Awan, friend. Ha? Ano ti kayat mo asawan? Awanan. I-break ko ni Sander. Ha? Apay ngay? Saan lagayam asyak ti babae itibiyag na? Uray kami latalo. What? Jaklaim pagaro pa maaramin na kanyak ti kastoy. Isumit lagayam atunggal sa lutsudat dayta. Kat iyaw awan na ti saritaan. Dayta di bagbagak idiking ka. Hay, awan na talaga ti no. Awanin ti natino alalaki ita. Manmanulangin ti nabatbating at da panunot na. Apay anaramid mo kanyak ti kastoy. Sander. Pagawanan na ko, Mayunis. Ngam saan kan ngay ayaten. Anya, kalpasan ti amin. Kastalatan ti aramidam kanyak. Awan mo ti amo ka nagkurangak kan ka. Saan ka di? Awan? Awan tinagkurangam kanya. Talaga laeng anapukawan ti panagayat ko ken ka. Di ko na po kawan. Kaputadan sa bali a babae ti biyag mo. Oh, Awanan kay ti bayan.
Tunggal anda mangibaga kanya kababaero ka. Ibagbaga ka saan? Nagbalbaliw kan. Siyak tadada mababain ka po iti ipagpagitam itang akin na babaero. At dayta mo't jay bagbagak idikan ka, anak ko. Nana, madamdamag lang arudan nga agsusukot ti babae day ti lalaki. Ngam inaklon mo lata. Anya ngay ita. Ay, pasensya kay kumanana. Adal day taken ka, anak ko. Asan arumbeng nga agtalag kalatan iti may sa lalaki, gaputagwapo. Nana, oray pa'y no saan agwapo no napudno. Saan akas kadakwada? Kadakwada ko na, gaputakas damat laeng tinaramid ni Ricky idikan ka. Wan nga ron, Nana. Ay, jak kayatin ti makiayan-ayat. Mabutangak at talaga. Nay, kasla kanayon kamot amarabyan ita. One friend, kanayo nak ngamin nga ag-overtime, iso amarabrabyan na. Kasla ita laang dayta. Saan kamot asigot akas takot? Kayat ko ngamin abisi ak akanayon. Kayat ko, adda akanayon tar aramida. Itikas na, malipatak dagiti pampanunutak. Sabagay, mailiw-liwag mo tiriknam. Ngamunay daytan, inaldaw kamutan amarabyan. Kabailak daytoy, si kakit timan. Siyak paiti ko na. May salangan, mapanan. Adda ka di pa'y bakante iti likod, Manong. Ha? Ay, awan na din ko. Dito'y kalangan sa ako. Sige, mabit lang. Mapantay nga roden, tanapon numatan. Uy nading, mapantayo na talaga. Ada ka di kamakama, mading. Awan man. Ngam kayat ko lang ta ginana. Nabanmugak lang. Iso akayat ko ta ginana. Maawatam ka di, Manong. Anya? Ading. Salud-sudig la ko man, sa dino ti papana. Nakaturog ka mate. Wan nga peso. Naiturog ko matan. Apay, itala ka di nga agbiyahe ka itigip dito ayan ni. Apay, adi mo amo ti pagbaba. Ha? Ay, pasensya ka po man, adi. Uwan, itala nga nga biyahe ak dito eh. Ay, nailabos. Kasta ka di. Ay, awan parikot iti dayta, adi. Itulod ka, aging ga iti pagbabaan. Ay, sige man nga man. Agyam anak ha. Nakaturog ak matan. Nagawan abain mo talaga, si Kayonis. Sika, nakaturog ijay jeep. Ay, wan nga rod, friend. Baglaangan ata na singpot general na ak a driver ti jeep. No sa bali la day jay, hindi ka mun. Nasingpat? Sino nga dayta? Guwapo? Ha? Sika talaga. Day tapay la kinagwapo na mo ti saludsudan. Katsiyempre saludsudag ka talaga no guwapo, no saan? Tama nga numat nagmanan tirik nam kinkwana. Sana niya. Saan mo't unay agwapo day di a driver iti jeep? Ngam, anya. In fairness, nasingpat ko nam siguro. Katuan, nasingpat mat. Intulod nakpay aging ga dito'y balay. Kaya't mo asawan. Nagamam mo kayo. Aywan, Reggie tinagan na. Ha? Kanti pagyamanak. Inala na ti cellphone number ko. Anya? Asi daw, di kasarsaritam iti cellphone mo, iti rabi, anak ko. Ay ko nanang, ni Reggie. Asi numanan a Reggie dayta. Driver ti jeep, nanang. Anya, agar-aram kadikan ka. Wananang, adawat lang ana. Ngam saan akas kini Sander. Apay ngamin nga ikumpara man ako. Uray saan agwapo no napudnumot kan ka. An-anong tinataer no babaero mag. Sakit laeng ti ulo. Nanang, iso nga uray saan agwapo. No amo na ka nga ipatag.
Nasaysaya at pay nga amang ngem ti gwapo. Anya? Agar-aram kan ka, di driver ti jeep akas lalo makay ti langana? Uy, di mo man pagsawan ni Reggie iti kasta. Lumakay nga. Kat, pudnumat lumakay ti langana. Ulitin na pay lang. Kat, agayan ayat kayon? Wan, inaklon kun Nakaragrag sa kakan kwa na. Gaputa nakasingsing put unay kanya. Ay kat nasaya at ano kasta? Siguro, di na kamutinlok kunday jay, kaputa saan mo't agwapo. Anya, uray saan agwapo ni Reggie. Ngam na singput mo't. Awan makunakkan kwa na. Kun mariknak anapatega. Saan akas kadagiti mo na akayan ayat ko, ababaero da. Day tangaro ti ibagbagakkan ka. An-anwam ti gwapo, no sakit ti ulo. Nasaysaya at pa'y ti awan lang na, di napatag, ipatag na ka. Ingkarik idi ti bagik asaan akon amakiayan ayat, gapo iti pan nakapasakit ko iti namidwa manungdan. Ngam idi namamok ni Reggie, kilaat ang nagbaliw ti amin. Iti agdama, umadinimot ten ti panagkalay sami ken ni Reggie, kaya't maragsakanak, gapo ta inaldaw na nga iparparik na kanyak anapatagak ken kuana. To'y pagaya mo, Eunice. Pagaya mo, Eunice, iti pakasaritaam, napanagnagam nga awan serbi ti kinagwapo ti maysa a lalaki, no saan na nga ammo nga ipatag ti babae. Ket sapay la kumatag na nayon ti ragsakyo iti agbalin nga asawam, pagayam a Eunice. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Eunice, adinan inlanad ti address na. Dito'y drama tayo, Lagip. Inyornos para iti script ni Donna Bell. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panagdengeg.